zapaliti. Bolje da uđem unutra, će biti hladno. Najprej, mogu se pogledati, ne. Ma nema, nije. Vjerovatno dugo. Jeste u vas. Kak je vješti on. Daj gusle. Šta želite da čujete? Sve znam. Pa ja, dobro, a mi je... Evo ja mogu napraviti sad. Izvolite, šta želite? Mi smo ranije razgovarali s Zdravim Polimirom. Posle se ta stvar Тоже dać, da? Može. Da smo konsultovali našu vladu i tako dalje. Sad dolazimo da pokušamo dogovoriti jednu stvar. Mi smo se dogovorili da je u ovoj situaciji pitanje žetve najbolje riješiti na taj način da cjelokupno stanovništvo napusti sigurno i bezbjedno zonu žetve. Znači, ne želim dalje da vas izlažem patnjima. Drugo, omogućit ćemo po slobodnom izboru stanovništva bezbjedan prelazak preko naše teritorije. I to sljedećim redoslijedom. Alo? I tamo unutra. Samo javi do toga. Preko naše teritorije. Neću da upotrebljavam termine koji će vas... Nije. Idi Ne, saopšti ništa. ti samo da ovi prenesu Da budem korektan. tamo, jer mi ne možemo njihovom vezom uspostaviti vezu. Samo vezom UNPROFOR-a javi da saopšte našom vezu. Sljedećim redoslijedom. Imate li ranjenih? Koliko? Pa otprilike sad negdje oko 30. Sve muškarci. Ima žena. I djece nešto. Prvo ranjenici. Bez obzira na kategoriju. Ranjenici nemojte podvaljivati jer ćemo kontrolisati ranjenici. Svi ranjenici. Pod B. Žene i mala djeca. Pod C. Starci. I pod D. Ostalo stanovništvo. Spreman sam da vam omogućim da se prebacite transportnim sredstvima Republike Srpske, autobusima i kamionima. Uz pratnju po 2 vozila UNPROFOR-a na čelu i na začelju. Prvi konvoj da krene sutra u 10. Pravcem. Prvi konvoj. Republike Srpske sa pratnjom. Sa pratnjom UNPROFOR-a. 2 vozila u Jedno na čelu i jedno na začelju vozila. Daćemo vam zato i gorivo i sve. Znači, nisam se odložio. Stanovništvo sve se može ponese što god. Sad imate prvi konvoj. Sad je prvi konvoj sutra u 10. Prvi konvoj u sutra u 10. Dogovorit ćemo se nekim delom, odgovara da skupšamo. Porednike morate doći. Vi znate. I smo mu žepi ranjenici. Doćemo onda kamionima, pustit ćemo kamion. Uzet ćemo od UN-a i pustit ćemo naša nekoliko kamiona. Da prvo idu ranjenici. Gdje vam najbolje odgovara za stanovništvo da se prikupi? Ne znam, ako vama nije problem, možda bi najbolje bilo žetve. Gdje vam je stanovništvo sada? Jer gore u planini? Mi. U 10 slobodno.
stanovništvo, vjerujte da Prilike. poseli. Sad, Vjerujem, mislim, dobro, nema prikupit ćemo, razloga. hoćete li u žepu da se prikupi? Najbolje rješenje bi bilo za nas tako, a sad U zavisi, žepu i vi onda diktirate ćemo ovdje temu. ovako u žepu pa da se prikuplja stanovništvo sve koje želi da izađe u žepu i iz žepe ćemo je dočekivati ovdje na punktu, gore na ovom prvom dolu, Na Brzovoj ravni. na Brezovoj ravni dole, gdje vam odgovara. Dobro, može doći Dole će skoro vam do žepe. organizati, samo polako. Ne, radi bezbednosti. Jer to nije razoružano, neće ja da dovedim ni njih, ni ljude njihove, ni nas u situaciju. Tu ne smije biti greške. Ja sam evakuisao svo koje je htjelo civilno stanovništvo veoma bezbedno potrčano. I svako je tu došao, prošao je bezbedno. Na televiziji. Svaki je prošao bezbedno, van onoga mjesta gdje ja kažem nema bezbednosti. Van nema života. Samo tu se preživljava. Tako da shvatite. Znači, dole da se organizuje, vi ćete organizovati potporniče sa potpornikom Dudnikom, dole kod Brezove ravne, da se prihvati civilno stanovništvo, ali prvo sutra da ide konvoj vozila, vi ćete poslati majora Dudnik, ovoga, kako zove vaš major? Kalesnik. Da on ode dole sa mojim vozačima, da mi bezbedno garantujete bezbednost vozača i da mi ranjenike date. U prvom ćete mi turi dati vojnika Mrđana. Mrđu. Vojnika Mrđu koji imate... Mrđu. Da vam kažem, dobro je zdravstveno stanje. Dobro, Mrđan daćete Velimir. njega odmah u prvoj turi, to će olakšati ovamo da vas ne dira niko. Je li on živ, zdrav? Imate li još nekog zarobljenika? Ne. Dobro. Vjerujte da nije. Momak je- Znači, sa načelu Mrđa kad dođe, onda vam je, to vam je ravno moje riječi. Znači vam to puno. Znači, organizovat će se dole punkt, vozila ćemo vam dati sutra. Koliko je dovoljno vozila za te ranjenike? Jesu li teži da bi... Ima i teže. Koliko vi procjenjujete kao lekar da treba vozilo? Pa ne znam, zavisi koje je vozilo, tip vozila je u pitanju. Ovako, daću vam ja, evo, ovo ovako vozilo je 1, 2, ova tamo 110, 3, koliko treba. Pa ćemo poslati. I vi da idete i predlažem ovako, da vi izađete sa ranjenicima. Da otpratite ranjenike. Možete li vi dati vozila Umprofora, da idu direktno ranjenici u Kladanj? Vozila, Vaša vozila, skroz oduzdo, da natovare oni vozila Umprofora i da vi dođete sa mojim vojnikom Mrđom i otpratite u Kladanj vaš konvoj sa ranjenicima. I otuda dođite, ja vam garantujem život. Ako treba mojim helikopterom, mene ga tu, ja ću vas prebaziti da vi hoćete. Vi ćete biti tu cijelo vreme, a on neka bude s one strane. Da rukovodimo celom operacijom, da ne bude nikakvih problema. Imate povjerenje? Ja lično imam. Odlično. Mene Prema tome onda vi ćete dati potporniče vozila, vaša dole, da natovare sutra u 10 sati ranjenike i doktor da dođe sa ranjenicima. I ovdje ćete predati potporniku, mome, našeg zarobljenika ovoga malog Mrđu, a vi ćete produžiti sa mojim oficirima, sa gospodinom, do Kladnja. I vi ćete se, a nemojte vi ići u Kladanj, u njihovu teritoriju. Vi pravo u Kladanj i predajte ranjenike. Iz Kladnja vraća se konvoj. Vi ćete pripremiti, gospodine Heljiću, Hamdija. Torla. Hamdija, vi ćete pripremiti stanovnike, nek se prikupe u žepi i da se odredi dole gdje vam je najlakše, do Možda prve sutra. linije fronta. sutra kad dođu ranjenici da vam kažemo to... Nećete se veniskirati, ja ću autobuse narediti, odmah dođe nismo se razumjeli možda. Da vam kažem mjesto gdje najbolje se civilno ovo stanovništvo koja je kategorija B. Gdje da se prikupi, da vam ja sutra to kažem kad pođemo s Gdje god ranjenicima. vi hoćete, ja sam prekinuo dejstvo